para rawuh para olah para nyok-nyok para budun para getel para nyok-nyok le aduh Kak Oke, matur sembah nuwun atas penghormatan diberi Kompan Rohmawati Bunga Ferry, Bapak Dimas sekalian, Bapak Sutarno Sumardevi, Bapak Nuyum, Bapak Sela Rois Putra, sekalian Bapak Sus, Bapak Eka Ayah Putra, Wawan Mbak Vita Kelusari, Bapak Yudi kalian Timan Putra, Yama Putra, Abdurrahman Melamar, Bapak Sul Sugeng Anak Kampung Supri.